mirimo kwenja keoro na mantu ja maingi jarabethagira bakithithia nikio tumubango jwa nkatha cietu tugwatanirite igitenere kuthiuruka nturene gutigira ati itumenya bwega community health promoters imbingu yao yongwa county ne Meru na county Tharaka Nithi watana nani makeno matiri kuma bicine bwetu bwa Wero TV tuthiuruke maturene ndene county icio ijire tumenye ngugi yao yongwa nimbi na nimbi babatere kwithia bethithia au ogwa na unire imbi tubatere kwithia twithithia gutigira twina ugima bwa mwiri bura bwagirite na nje cietu igeta na mbere kwithira igikura. Ibaya ni tubakwithira gwatanite na nimo bango ni jwa nkatha cietu tukamuthajo na arwara twita na mbere kwithia tukiariria mantu mwanya ndene matura jetu na nkuruki gutigira ati ugima bwaku bwa mwiri ni bugwita na mbere kwithira bwikinyanena na njira ira yagirite na gutigira ekoro ni bagwita na mbere kwithira bakeitu gende ninja na tukana arwa tonete turi onge ndene county ya Tharaka Nithi na twacemania na urorungamirite mantu jogima bwa mwiri ndene county ya Tharaka Nithi ni tukwenda nkuruki ethere tutahariria ugima bwa mwiri bukinyite ariko na nkuruki ekuru nana ni untu babonde mabakethera betegero ugima bwa mwiri ndene nje cietu ikomba kwithikirunga mabwega na nkuruki ugo na gogeta na mbere kwithira kimenyera murire jura jwagirite nje kwigeta na mbere kwithira gikara bwega. Karibu sana waziri ntukana arua mabanga nejo ekuru eno ntunurungamirite kurunde ne county mea utungata wirungamira mtu wondi neoma. Karibu sana mubango. Thank you. Naweka muno nuntwa ogoturiongera karibuni sana Tharaka Nithi county na muno department ira ndungamirite ya ugima wa mwiri Tharaka Nithi county yonthe wirora na berwe ni His Excellency Governor Muthomi Njuki first term na joka ndura kaire second term. Koguo mbere ni muciokeria nkatho ngavana mwenyewe nundu akomba responsibilities cia kumenyerera antu metu ma Tharaka Nithi. Mwaka wa 2017 October niro ndathurirwe ndi waziri wa ugima wa mwiri Tharaka Nithi county na mukaririkana ededu no Tharaka Nithi ethagirwo na thina muno cia mauntu makoni ugima wa mwiri nontu antu metu mamaruta wira na ugima wa mwiri monthe kamagomete uti muntu akinyaga wirani na gintu kia mbere kiria ngavana aruthire athire amaceria mekaranthi namo athikiriria mabataro mao na ambiria kumabingiria nontu magomete nontu mishara yao yaceragirwa na indi mwe mbeca iria magatagwa ta NHIF itakinyaga kuria ciabati ni gukinya na maria engi mari na thina nyingi muno koguo gintu kia mbere kiria ngavana aruthire ni kubangania namo macioka werani nontu ni amabingiria mabataro mao na ni rira ambere wira gintu kia mbere kiria naruthire ni kuthiuruka kunthe nkiaragia na aruti mawira nkimauragia thina iria ciithagwo iri Tharaka Nithi nontu already namenyaga Kenya ngima Tharaka Nithi county ni aruthaga thuku muno kuringana na indicators kana ithimi iria ciathimaga health in the whole of the country the on there Kenya na nontu ni twice ugima wa mwiri wambanagiria na muntu umwe muntu na muntu uyo ni twice kurikuretaga mucie na mucie uri muntu uria urungamirite mucie wina ithe na ngino atwana na kwina twana na maria mangi au ni gutwambiririe twauga atiri twauga antu mama ni mege na uboti wa kwimenyerera ugima wa mwiri kana health yao na kiambiriria ni kuona bura tunkiumba kuona antu kukenda kumariungira mici kwao makimauragia mwarara atia mukaria atia kuri muntu ina thina au nibo mubango wa CHVs wa umirire community health volunteers nontu Kenya ni asainite na kiama kia nthi yonthe kiria gitagwa WHO World Health Organization ku roll out kana kwambiriria community health ira itagwa community health strategy na 2005
nilio ya launchirwe Kenya kana nilio yambiririo Kenya indi Tharaka Nithi yari kuna kiugo tu lakini gutai na structures kwa guo nilio twaukirie turi thirikari twambiriria mubango wa CHVs community health promoters na twambanirie na ntongiri imwe na His Excellency Governor Muthomi Njuki launch officially February kana mweri wa kairi 2019 na kuma indenu antumetu magenda kuonwa mishie ontuko ni antu ametu twitaga community health volunteers wana gutuka ni mara change irwe twametwa community health promoters kuma President Ruto ako launch mbugani 2023 October na ni kwithaga kwina units kana ichuncha imwe chia health chietu kuma michieni igakinya village na dispensary na health center ikathingia thibitari iria nene kwa CHV agenda akona health ya antu mamuchie na riria akona muntu ari murwaru akamulink kana akamugwatithania na dispensary na dispensary nu ya mutriti abwa ni sawa ara kubwa kathi health center ira itagwa referral system na twachoka twamenya tukambaragiria mauntu ma health kana mogima wa mwiri au muchie ni tukumenya wega no kalifawa thibitari na gukethura guti na antu magukundumia kana magukumenyerera gutibua mbere ya His Excellency Governor Muthomi take over 2017 twaina consultant kana maria mathomerete wira wa undagitari specialists mathatu monka nene county yetu yonthe ya Tharaka Nithi yaina antu mathatu na mau mari gynecologist mairi na surgeon umwe gynecologist ni antu mara mathomerete wira wa kumenyerera mauntu mirimu iria igie uciari kana mauntu ma kugea na nda tio ni twaombire gukubira medical officers kana ndagitari mashukuru na mathoma ma specialist na mauntu mengi muno na machioka magwatirira miena yonthe ya specialist iria mingi nontu tari twina muntu psychiatrist atari kumbere psychiatrist no ramenyagira ndwari iria ikonie mauntu ma meciria twina ophthalmologist ura menyagira mauntu makonie metho mirimi ya metho orthopedic surgeon wa mabindi ma mwiri na kwina antu engi mwana ma pediatrician mengi sana by the way twethire twina thibitari 64 kana kuria antu mamenyagirirwa kira 64 umuthi tukiaria twina kuria antu mathondekagirwa dispensaries na health centers na hospitals igana ria 15 koguo no kuma kuruga kuma 64 215 enu ne tagararie nene sana na nituthiete na mbere gwikira binya mauntu makonie specialties iria chingi itamenyagirwa mbere into the public health kana community health inu nitukirite binya muno nuntu mauntu maria magekarika na unthi in the community kana mechie maka find their way kana makaumania na gukinya ndwari cia kubira kwa thibitari na antu maria engi muno na maunganite thibitari machite oacha kumathima gatea antu igana rimwe 80 ithagirwa iria unkiumba kurigiriria kuma mashinani by the way kuma tukwambiria community health strategy through CHVs na mama gwetwa CHPs currently gutageria kugea na cholera outbreak in Tharaka Nithi County nonto nenkoririkana November December ya 2017 niyo na ndathi Christmas muci ndari virenjini tukipambanaga na cholera na ningucokeria ngai nkatho ningucokeria ngai nkatho nontu kuma indenu tutageria kugea na cholera outbreak na ninkiuga strategy iria twina cio ni cia Tharaka Nithi County again development very high ya health na twikire misingi iria ona thirikari iria igaca nyumani
kibindi kia His Excellency Governor Muthomi Njuki kia thira no nduri ka kurutha second term ni kena mara magasha matiga struggle for to struggle ire tukiambiria kwamba kiondo kogu Tharaka Nithi County ni tukwenda go expand teno riu atuli ni level 5 ni atukire designated as Chuka level 5 hospital ni tukwenda kurugura hospitali ciingi in the sub county level ni turugurite ta Magutuni wanayo ni referral Magutuni level 4 hospital ni referral Marimanti na bara down Tharaka ni referral hospital na ma specialist mao na madaktari na nurses na all the rest na theaters nontu His Excellency agitonya twethire Chuka hospital na Marimanti the only hospitals na theater Magutuni twaukiara pendele twarugura theater kuna twambiria ku post yantoku yes na riu ni tuga bantu everybody akinyaga Chuka ni twenda kurugura mathibitari mangi kuria makaigua makigendaga kuthondekwa na thibitari teo the main thing ni mugwetere na mwera ire chitagwa building blocks of health kulingana kiama kia the yonde nigishi uka university thini wa antomaria specialized maana metagwa human resource for health uka invest in technology uka invest in infrastructure meako na equipment na kugura ndawa na reagents uka invest in prevention na health education good nutrition all that na cleanliness water milimo automatically Kenya wakati wale kupambana na mulimo ule pengine utiumba kuona taile tuitaga congenital malformations kana congenital disease kana milimo ile muntu aciaritwe nayo you know kana milimo ile icanagia na okolo nonto the more we age wabora tugukora no abu milimo icaga ile koni okolo kwa milimo icanagia na twana tere ya immunization the measles na what not na kwena milimo icanagia na okolo nonto abura muntu agukora no abu vinya ethiraga ya korona na milimo there is lowering of immunity among the elderly like myself, you know. Otherwise Tharaka Nithi County government is to support muno mauntu ni ma mibango yetu nontu twina strategic development plans wanagintu ta HIV AIDS in Tharaka Nithi County we are even below the national rate anagutuka kwena thina riu nontu USAID support niraumire lakini county government yona ikebanga yambirie ku make sure antu marari on treatment makuthie na mbere kubewa treatment na daktari kwithira wemenya mantu ja maingizo ngimabo mwiri na ndene county Tharaka Nithi kwenjiri mwito mba kwithira cikinyanirika na twene kurubarito maturene tije bombete kwithira bwetetheria te dispensary ira twina cio na antoba tugweta community health kutigira ati iba kuomba kwithira betethie kuru ntorene mbere bakinya cibitari gukahanjira no ithuke mburene. Thank you very much madam. Mauntu mokanie aka na mauntu makubaya watwana na kugeanda mauni mauntu manene muno thiini wa Tharaka Nithi na nthi yonthe nontu gacha gutara nthi iria imenyagirira aka na ciana ino nicio nthi cithawire na ira itagwa the highest development index na nthi iria cithawire na the lowest development index kana ira chithagwa ire severely underdeveloped ugacha gucuthiriria ugima wa mwiri wa aka na ciana withagirwo ri very low. This is an international observation. Kwa Tharaka Nithi County ni tuthaga twina mibango mirito muno na minene muno ya kumenyerera aka na ciana na muno riria mari nanda na twithagirwa tukiuma all the way kuma kiri micii magukuga magutwa CHVs kana CHP methawa maina tunyamu twa kuthima blood pressure for example na ni methagirwa maina chart ya kuonania waigua inanda
kana wegwo ri na ARVs no tuno withdraw inanda no lwarite gundu kungi no ina TB kana ina mauntu mangi metho mari na checklist ya kuona kana no menyerere kana no genda clinic kulingana bole obati oja gucererwa kuthie clinic magakuririkania wana right now kwina ka message kethagirwo agagitumwa in Tharaka Nithi County kiri antu mari nanda makaririkanwa kwina ka message makaririkanwa kuthie kuonwa in health facilities no ntone twiche for example in Tharaka Nithi akamara methagwa mari stage inu ya kuigwa mainanda ni twiche namba yao you know na record utena record ya chionde daktari kitu ni no kombolinga tena nito maiche ne twiche enjira mari na tukumya kuria mari negite nere ukigwa jara jathagira jagita na mbere na mubango juju ithirite jugita na mbere jwa mbere rwithirikari nene na juthirite jugita na mbere ndene county cionde ndene nthiguru yetu mubango kulingana na thirikari cia county urabethagira bakijitithie na mbere indi mubango jubatere kwithia jugita na mbere negite nere atugwatanire no mo bara urungamirite antu babe jandene matura gutigira ugwe na woni ugima bwako bwa mwiri bugwita na mbere kwithia bwitegerwa atwire ibio ngwa thagira arungamirite imbia thagira kirithia ngugi yawe ne imbi gutigira ati oni na ugwito kinyiro indawa itukoe ithimi bira byagirite itukomba kwithia twimenyithua utungata bora cibitari gwita na mbere kwithirikia jana akwine tura karibu sana Madam Rose Ntukanaria. Thank you ivoya mono makeno amateri na Weru TV ni untu bwa gutunenkera kanya gaka twaraniria na ategeri na antu betu ba Tharaka Nithi turi antu baria bamenyagira ugima bwa mwiri bwa muingi kana ira twitaga public health na community health gwita na umaturene jetu thirikari ya Tharaka Nithi ni thiritwe ikiendereithia mubango jojo na kumenya ati tutongeretwe ni vision iria yugaga a county free of preventable diseases and health. Yani turenda kuona county yetu ya Tharaka Nithi guti muntu tukwenda acio imirimo ira tumba kurigiria nonto kurigiria na kukwitha kwina raisi na guti goro ta kutirita kana kueja na ndawa na tugacoka tukauga o muntu wothe akare ani ugima bwa mwiri na ugima bwa mwiri bwa mageria nani nagwe o muntu awe na ni gituma thirikari yajukirie mubango juu jwa community health kana afya mashinani kwambiriria nyomba ya mtu tukambiriria with individual tugaga we individual mtu kiumbe family yawe na community yani mature ne jato toraga tuketha twina ugima bwa mwiri then county ketho ino ugima bwa mwiri ne kaja maendeleo nontu antu bakomba kulita ngugi kwau thirikari ni ajukirie kanya kuma 2017 riria His Excellency Gavana Muthomi Njuki ejere tamu yawe ya mbere na athura cabinet yawe bambiriria mubango kana mubango juju ambirirua rungamiritwe ni Waziri Nthuraku that time ndari nurse rungamirite nurses guko no twaritangoge mashinani kuthithia outreaches gwetaga community na school bambiriria na twagia na community health volunteers baria bathomitherue kuringana na utaratibu bwa thirikari ya Kenya Ministry of Health bituko bathomithagua tuko 14 barikia kuthoma banenkerwa into bia wira uniform banji mibuko na ndawa nikenda bombe gwita kuthomithania micii na mtu agairitwe micii mtu athuragwa ni community na akamenyagira micii ire ya kwawe micii 25 yawe ario kwa unde gwende CHP kande CHV muci wakwa ni wa 25 kwa uno kwana ni antu baba mwije ni antu bakaranagia nabo antu bamwitikitie nebo baba thuraga tutute bathuraga thirikari uria thithagia riu twanenkerwa mari to baba thura no kato bathomithagia tugacoka twabanenkera kits kana into bia ngugi nikenda bombe kurita ngugi kwa u tukwaria thai twina community volunteers kana promoters ngiri imwe ya magana jairi ya 65 1265 bathiurunkite matoro muntu na ijetura riawe na
etaga na mbere gwita kubariungira kubathomithia eba kwa muntu ukunywa ndagwa ta cia TB cia HIV kana twana tunini twaciarwa ageta kuthingatia mwekuru agianda akamuthingatia kumuririkania ni abati gweta clinic but still naomba kubathima tandagwa cia deworming tunenkanagira maturene kuringana na schedule pena schedule yetu twa tuthithagia schedule yetu tumithagia maita jaire mwaka May June na November December niro tuthithagia the round 2 kwa ubeta bakaejana na vitamin A kenda twana twetu tugia immunity kana inya ya kurwa na mirimo na kugiriria binyo bagacoka bakaendereithia mauntu jo theru bari na in the community kwa bagita ngugi ucio nthe baritaga kuthomithania ku make sure antu bena bioro na bioro biria biena standard ira twetaga VIP kuthomithania sukuru na rira twena outreach twena bo nibo barageria antu bakera tari tukenda tari tukuthithia outreach kuna na kuna ibo ba mobilize antu babera daktari tukethwa turi gukuntu kuna ntukuna kugethwa kwena daktari ba metho guku kethwa kwena daktari ba twana kana daktari obonde baba keja bakabera na bakethwa bari au bakarita ngugi amwe na madaktari riu thirikari nayo itongoretwe ni His Excellency Gavana Muthomi Njuki cabinet ni akurukirie na assembly yetu ya Tharaka Nithi tubacokeria ngatho muno nuntu no batutengagira budget ya kumenyera antu baba ino nto muntu agita ngugire ona wabati kumenyerwa kwa thirikari ya Tharaka Nithi tubanenkaira monthly stipend na our budget for CHPs ithagirwo almost 55 million per year kenda pa make sure that every month by na stipend yao na tubareaga through bank ciao so it is a process bareagwa tu murutu wa wira kirwa musara na baba karewa account ine ciao na bethora bena leadership atongeria bao o group kikundi kia antu 10 kena uria twetaga CHP lead kana linda wao riu tutha twina kinya WhatsApp group cia ku communicate in case of anything na ibatwiraga bagatwara titariu ekeja kutha kwina gionto gia karika ibatwiraga inya accident barabarene ibatwiraga na ibetaga bona mwekuru etherwa ari atarine thirikari ya Tharaka Nithi ite organize gintu gwitagwa referral system referral system CHP akatuma muntu uria ukumba gwita lakini dharura kana emergency twena ambulance cietu na nurses ngugi yao gutingi baritaga 24/7 kama sai bakaringirwa thimu either thingwe cibitari kana ringwe 15-13 tomba kuringwa ni CHP tomba kuringwa iyogo kaoni kwena anything kwa gwe imanto ja ambulance bakamatuka bete bakagire lakini ratwera antu betu nuntu it is not easy tira isi tomba kugira go muntu kwawe tuberaga at least bagerio kinya dispensary rere akue kenda riwetherwe tutigate tha tugiswa kwa muntu tukabagira emergency accident amwe na fire team na paramedics betu batu ta paramedics betu abaleo ikenda tugire skou rira kwena emergency ne baringa thimo ambulance yokona yaumagara ebagira ekamuikia cibitari rere akwe gwi marimanti agaikwa marimanti gatonga magutuni kana chuka pukoni cionthe cibitari cietu twetha twina that kind of response kwa umekakati ni ako make sure that antu betu ibakwerewa ogima bwambagiria mucie kwa uthe ava part to play thirikari igirita ngugi yao oni imbati kumenya mbati kunywa roje rokaria te oni ngugira baritaga number 2 twana twetu ni tumutagwa sindano siria twetaga immunization ka kimeru bauga kanchancamo duga chanchamo ibaeja kwa chanchamo yu na gukeja kuoneka kwi mwana ocererwa CHP thero aria mwena muciari kuthingatia ni atia mwana atiragita atia atiraretwa cibitari kumuririkania na to make sure that bakwegwa immunization ucio nthe mwanka bathiria ngugenge turitaga ni ku make sure that ana betu baba ri sukuru twetaga school outreach tanarua we are in all the 6 sub counties na tumekaga sure sukuru cietu cionthe at least to visit once a term ino tutumba kuga tugetaga every day but it is possible mwanka jokethira jwa thirikari itwa tu visitite sukuru cionthe both primary and secondary na betho abae amwe na CHPs kenda bomba kuthomithania bagwatania ngugi na public health officers na nurses betu
para twitaga community health extension workers nonto thirikari ina tutabau na community health assistants bara ba supervisaga CHPs kwa ngugi ya thirikari ni ku make sure CHP uju ari na support ni muthomithie aina into bia bia wira kit yawe iri akamataga ena uniform ena mbanje gutuma amenyeka bati anto ni baba ijenu tubo baba thurire na ria kwena misemanio ibethero baria unu ntu bagutethaniria na antu bara baina ambulance kana Red Cross ntu ba first aid kuko bakwena misemanio yothe ya public ibethero bariku nibatuthethagia muno kuthomithania kanisene na ibandikaga report na report cietu ciethero ire in the system kwa u bethimo na thimu ngugi eyo ni ya kujukia report na ta visit ya gatonyetie muntu tari u twikuthithia ira twetaga household mapping and registration tukitumagira health GIS they are mapping na riu ne tomba tari un karugura computer yakwa no mbone kiumia giki turonere antu bangana CHP bonete antu bangana na no tumenye village ina wondina gukaria atia wethero ibioro kwena muntu tena kioro tona atena kio I can tell na bathithia beta ba mafuata thondeka bagatonya tukamenya ni kurathondekerwo inya tutitite although itwetaga twibanenkagira technical support ngugi eto tatongeria kana baba rungamirite ugima bwa mwirite gukara obisi tukara tukibanga tukiandika report na kuthithia mantu ja kuria misara mantu ja processes wingi but basically ona waziri tore rungura waziri ngugi eto ni field and especially oni nontu ndungamirite ugima bwa mwingi ngugi kwani gwita masukuru gwita in the community kuthiurunga nabo na kubanenkera technical support twena bara barungamirite public health officers every sub county ina management team ile ina public health officers na daktari na nurses kwa u twetherwa ni uturitaga ngugi u tukimenyaga ati murwaru kuma nyomba tumuthingate wega sana Rose nontu bwakagita gaku ntukwena aru ukigwa jara yathagira jagita na mbere na mitaratara ira thirikari ta na mbere kwithira itigira ati CHPs beto ne bagwita na mbere kwithira bakiono tungata ne kendo tungata bo na bugwita na mbere kwithira bwe ukinyira nturene kwa uginto gya gitumi iogwa na uni twithire twigwatanira nabo tutige gwisi thande nenja ne ntura beja baringaringa wa matuka warega thimwa wa matuka warega kuthingatiri ro kwirwa na gono ugima bwaku bo mwiri butita na mbere kwithira bukiagira eno kona thirikari ithagire gwatirite gutigira ati ugima bwaku bo mwiri na bwaku bugwita na mbere kwithira bukiagira kuuto gwatanire na CHPs baratu ina ne matura gutigira ati ugima bwaku na bwako bo mwiri bugwita na mbere kwithia bwithongoma igitana rero tukamenya nkuruki CHPs va thene ira bethagira bagitira na nara bethagira bagita na mbere kwithia betungata tuone imbiongwa bethagira bagita kimibango yetu ingi ira tugeta na mbere kwithia twikuretera mweri-ine juju ngakwenda utuko bubwega ni nwa kumakeno matiri Mobango jua nkatha cietu ukureterine yetu sako turi na agents betu barabare guntu mwanya mwanya wenda kumenya nkurukiri ngathimu namba 0724 114 444